kugidima kamwenje wa mkala kana kawano mandidzana ndiko kugidima khono la mkala ndikunopfedzisa zvakuti ndinofara chitanda ndikuisa panda ndirelay ndezane ndikuona zazi riko kugidima mara ndazana zinakubona kwa kuvideo kwa relay ola mwana vachimupa chitanda ambo tikidima mera mrao so inoita yezo asiyo kama rofa inini kwa father ndeze zela za step father ndikama ka father na fara ka father ni apanda ni mburu mrao ndingati umarani si wange mbi ntenda fara kutsi yanga ndikoni wa ndeza zizvo sidi yawe ikadita zvitu ndimandidza ofara matombo ndimukala ngono mukala afari tofa zvitu namusi yowe ndava ndina mumwe wa mungana ngange seri abhadha pfananani namusi ndichisvika ngei ozvimba mungana ndiri mungana murandu otoverwa rodzura avo elisa afiwa mipama miviri amabva nakadhi ndichivudzisa urai navashu ndichikakavangaidza ndiri mara ndokadziswa zvezvivona asi zvavudi mungana but richarendera mandidza shugati ikavakoturukisa natupa uone tupa visas 2 minutes ione yeah